Don Bosco High School Rongbong Haralong Silver Jubilee Ketalon. Donghap Jirsong RPS Pen ni Thoma Pharma National Institute for Rubber Training Kipaman Pon. BJP Socheng Mondol Committee Pen Pirangkiamai Kipapon. Karbirong Live Prime Time Birtalong Peneli Sami Beauty Bepi Non Birtang Ton Pen Arjuponik Thang. Kidamtang ningkan suri kreser kebra troksir kebra near kepaningkan pen Rongbong Hat Poisang Tiarong along Don Bosco High School Rongbong Hat nang BC Pineng ningkan suri hinira ingkora kithoma ningkan nang choksi Silver Jubilee Ketalon Padupon. Bangso mailong ada por phaisir kebra achitim apor pen pangcheng ponsi aluhi sar por barim Karbirong Thomas Council EM Rataning Tilapen Father John Timung atumaphan chong kedam pen kangthum karni padupon lo. Lapen Don Bosco High School Rongbong Hat lake kidamtang ningkan suri kreser kebra troksir kebra near kepaningkan ahut upper deihuri anat kinisena school na bilang pupen Dipu Diocese Catholic Mission tumpen upper deihuri church along Bangso School bidamlo. Lapen puthot mini primary health center Rongbong Hatta akuk bidam thupen poisang tiarong along Don Bosco High School Rongbong Hat bipon thusi pathir ponlo. Pineng ningkan suri hinira ingkora kithoma ningkan nang choksi Silver Jubilee Ketalon padupon lo. Bangso hut abaring EM Rataning Tipen kaninje ponke non ladak Rongbong Haralong Don Bosco High School ke dokok penajok pinang an ke Charlie Sumartum doctor engineer nurse lapen teacher kachukle matum dopik anlo. Lasi Bangso School Rongbong Hat poisang tiarong along nang kibi ponke misen lo. Non Deithor Rongbong Hat Dehuria Lompen Don Bosco High School Rongbong Haralong sitame anso se osumar ke pachali dunjia phan sitame kethan pon padu. Bangso Don Bosco Rongbong Hat Silver Jubilee Ketalon ponalong kachetong Father John Timung Father Benny Father Jonathan Teron lapen surinira kepen non surinira ingkora kithom batch ex student atum pen danglok pinang an kithi kiding atum chetong dunsi nei mission pen RD chipi poninti. Rajesh Teron's report Karbirong Live. Nomati constituency ke parlopon donghap havar Jirsong RPS pen patir piponsi ni thoma pharman bangin ko ratrok nimarli atumaphan rabar mate devak kevak aseke piponsi bangphu ke hokalo pipajer pon labangso rabar mate devak kevak aseke ki pipon nake phaikuni ni phai inko ra sir kebar ni pen pangcheng ponsi matijong ni phai siar ni ansi paman ponlo halapu seke ki endun kadokawe bangin ko ratrok nimarli atum pensi seke en ponsi donghap ahavar pen anso se rabar mate devak asai ki claim ki paching thur ponje phan saideng pon halapu bangphu ki hok alo ki pi ki pajir pona melong donghap jirsong RPS mephu babor terang pen ki chari pona melong rajen timung pensi alohi ki pachinia por en ponsi rabar mate devak katiki lapen aphik keva alam chethan chimum pon bangso melong manpeng alohi Gopal Hasanta donghap jirsong RPS abidisar longsing tok bipen chenglok devak katiki bangphu bangphi chitong dunsi ingsam jin pen pachun pon News report Bikram Teron Karbirong Live. Kidamtang matijong ni phai siar ni Socheng constituency along Unity Victory and Prosperity Rally amai ke padopon thegapot Socheng mandalatum kachuru pajirpon labangso pherangke amai ke phalam thelake kidamtang matijong ni phai isiar ni Socheng constituency along Unity Victory and Prosperity Rally amai ke padopon thegapot Socheng mandala tumpen Karbirong Thomas Council pen Socheng aradaphan kachuru pajirpon lapen Socheng MAC Hetsing Rongphar ki japon mission pena joksi Socheng along ASDC pen Pharohinira cap lapen APHLC pen Pharoisira
sirkep lapen Congress pen phokebra pi abang photum BJP along chipa ok dunlo pusi BJP socheng mondal amephu Lahore Singkro pen pachini pong lo akan siapang ke tim kar biang long kija kon kaching kon nai kuma CM Dr. Tuliram long hang dak socheng kang long nang kahung ri pen ile to phan dak dongka lapen via jingchika hamde asamala towards the me cheng kondoma putak ngarang phan tame socheng niltum dance budi mondor pen turu polo lason thak si asamala tu bothelang so via hamren khanduli kami itu kana asamala tu kami mangcheng polia putak kami patumi jai kontor ini long pen keren budi kin pen turu lo hamren tahun angkang kami misel pen ili to phan la pradin pen towards kami ili to phan la tahun angkang long kami misel pen lapen socheng along ke non ningkan thong kepta BJP tumke remrelang lapen socheng MSC hetsing rong pharaphansi MSC ta pahai pon bomlang puta kongchun bang joy sing kropen pachini pon natum lang pangbar natum chini da hai socheng along la sona rili ki bikel tumi hello tum highest body lo lapen ka chi tong jong na tumi hello 7000 abat sri soksi abat amuluk tumi che tong lo aprang ben tala som ja pin lang pen mo ki bang dilangar ni da so se pat ko socheng along ba ke pulotang te la bangke iltum non hedjong iltum hanangkar japi socheng MSC sar singong kha alangli along suvet apor sita melang do de sam se ben ke claim ke make sen ke theglong a joini socheng ala ang se ke tolo la ben su tim kar deng long akeja Dr. Tuliram long sar alang ya keja ke mission theglong di tum tu ana mu ke tong long alang litum la anang si tong dun wai pis tani litum thana ta ki bajer mo sita kar biang long farman kar dia khai farman ke claim mission tu theglong silang tum anang si tong dun apor ke litum malang tum han turolo News report Karbiang Long Live Matijong ni phai ke thomarni World Disability Day mate Somindar Honghap Hongruarni Katalon Ponalong Jirsong Song Director Father Thangachan Aluhiaman Pen Chetongdun Pirthia long muni tum akhei tinta abang aboron mate physical okpran chingbar petpi lapen ongdong atumke honghap hongru pensi pirthia long kabuchi dun lapen kireng dun bonta honghap hongru det pusita equal rights mate ajat asonta kilong dun peji arondu Jirsong Song Director Father Thangachan penajok pineng an ningkan krehiniang bong jasimet kipa phihu bahawar rongmongwe blok arlo dolamara rongmongwe alompen tikok tiki honghap hongru tumaphan sorkar pen kirap kipalong japhan siding si piniarni anta claim bom lapen disabled certificate seta kipalong pi doolo alangli lamthi ke jai hut jasimet tikok tiki honghap hongru appearance group atum sorkar aphan chuton loklera sai ke claim kachipaduk pen osomar tumaphan lana inangji lapen ajok kireng avar sai chilong jiputa aning parung pon Sister Jacinta lamthi ke jai hut tikok tiki atumaphan aprangke ilitum chipatar idet lapen ingnek choi datiti sita ilitum si alangli tumaphan rap nang po lapen inghon nang po lapen jume sen alamthe jai pon bangso jai megalong tikok tiki honghap hongru tumpen jume sen lun kilun ke kan he rarphan paklang pon lapen ki honghap det au sumar tumaphan aning parong ji pusi ape tum kilun ke kan paklang pon bangso megalong director Father Thangachan Project Director Nida Roiki Lamare Sister Jacinta Sister Deepti Lapen Brother Atum Chetongdun Phirangkia Thengno Father Thangachan Pen Kaningje Ponalam The Arju Iksina Actually celebrating the World Disability Day today. Okay. We appreciate, acknowledge the contributions which disabled persons make. They are actually very much talented people. Okay. And they are able to do much better in various activities. We have initiated some endangered activities like turmeric cultivation, wood crafts, and in all these areas they have done quite well, and we have taken their products and sold out also. Okay. So various activities they have initiated and they have done well, and we would like to continue to do so.
what we see is that though they are disabled, they are differently abled. So we wanted to bring out their talents, potentialities, their abilities, and also we wanted them to be to come to the front line, mainstreaming of their life. So we have started about 12 years ago in these remote areas, and we have provided them disability certificate by the government. We have taken them to depot, and doctors have assessed it, and then they have provided disability certificate. Then they also have got this pension, they already received pension, scholarship. So from the government they have received. Dola mara penaji sonong par Karbiang Long Life. Rong ato kanu along kidu kijoi ki pathu ke thek ari soe jang phan ki pang thek la pen Varsai ki pija phan pura patumi pen bai thalang so LA constituency pharman bai thalang so serdi huna klamalong kijoi ki pathu aron mate khel maharon pangcheng ponlu West Karbiang long circuit MSC constituency long kijoi ki pathu ke thek atheng kangwai kachipati pajut pon erapi pini pen bai thalang so serdi huna klamalong kijoi ki pathu mate khel maharon pangcheng ponlu Matijong Krip Liarni an Kachipati Ponji, Laso Kachipati Aron Baithalangso LA Constituency, IMLA, Ruth Singh Teronsi, Impu Ponlo. Kangpu Amayalong West Karbiang District Commissioner Krishna Barua, Council Medu Ame Phukimi, Lipson Biatum Chetongdun. এটা মঞ্চ তেওঁলোকে পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক খেলুৱৈসকলে হওক মঞ্চ এটা পাইছে আমি MSc লেভেলত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন খুব ভাল আছিলে কাৰণ আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আজি তেওঁলোকে তাত যিখিনি আমি প্ৰতিযোগী আমি বিশেষ প্ৰতিযোগীখিনিক যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰাইজ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল তেখেতসকলক ইয়ালৈ আমি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমি 2 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াত LAC লেভেল প্ৰতিযোগিতাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ 9টা MSc সমষ্টিৰ পৰা খেলুৱৈসকল আহিছে আজি আমি এথলেটিক্সৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ সকলোকে তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি এটা মই দেখিছিলোঁ যে মই কপিলি অঞ্চলত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ অলপ ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ যিসকল ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আছে তেখেতসকলে আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন স্কুলত মানে তাৰ টেকনিক্সবিলাক আমি অলপ শিকাব লাগিব खेल मोरन बाके आफ्रांग माने MSc constituency level की जुटे लो ada kacupati ki unu tum sino mag LA level pigi gete pa motor grip si piut po la so unu tum mag state level ta aku kacupati to unu po state level ku unu tum mag national level so se dang deng na mo po ta so bole ko bangke sarkar tung ma tha bangke non ki thu bi u bi mi tum pha mana ka pathua jenga bang ta mana ke ko an thur po ne ta se lang tum mag ke ma thang adim du chok chok ke district level pe nang lok state level pe nang lok mana state level national level ta de du ne la so tak si mana sarkar tum ka ma tha si non bakel la so akam mo teng pon lo mahal li thang lo la ka pathu jari pukali lun kan ta mana sangskriti mo hongram puta tum dak cek pon da bang basically ke karbia tum lun ke kan so abarim abang ta ubi ta cek bom nang ji sarkar tum la so bang ta ka ma tha pon lo Chinthong pen himari dong phar Karbiang Long Live. Pini abirta ke laponsi kang ton poniglo Kardon.